امینها لگل پسپورکی پیوندی ناف دولتی گوتو بیجاوه که بکن که چقاسی اگر هیا کوشر دنافبرا وان هر دو ولاتان ده چه ببه هر چقاسی حتی انها پرانیا شیرو وگرین سیاسی و ین سربازی جی اگر شرکی چکداری نابینن تنه دبیجن گوتنن حتی کو جوین دست پی بکن لهویا جوین السبنه 27 مهه حتی 28 مهه لأوروپای یکیتی اوروپا کم دبه یک جبابت سرکی مثلا روشلات دریای سپیه کریزاد نافبرا یونانستان و ترکیه ده و ببه بابتا گوتو بیجه و بریارن گرینگ دوی جوینه ده بین ورگرتن آلمانیا کونها سرکردایتی یکیتی اروپایی دکن ناو بینکار دناو برا هر دو ولاتان ده جبوکو شرکی چکداری در نکوه از اینها پروفسور دکتر ایلهان ازگل بپرسم کو بخواه اکادمیسیان و پسپور پیوندی ناو دولتی اج انقره لگل من ادم باش بریس بله بریز از دخوازم امج هاتنا هایکو ماس دست پی بکن هایکو ماس هات ترکیه به تایبتی جی جبوی کریزا دریای سپی هات بو ترکیه ماس دبیجه روش گلکی مترسی داره لی تو بخود نویس خود دبیجی اف آلوزی تجارا ناب سدما شرکی گرم چما تو اف قاسی پشت راستی کوه نب سدما شرکی گرم yani yapay bir kriz aslına bakar. Ya rasti ava ki krizeki deskirde u Sünniye u jiber ku her du welat endam NATO'na Yunanistan endam yekti Avrupa ile Türkiye jiber endama Konsey Avrupa'da her du endamnu jiber ku her ambahsi wan her du endaman dikin ku dnava yekti Avrupa'da ji جه خود دگرن جبونا لحف کرن و رکفتنا روجوای و هم جبونا جیوپولیتیکا دریا سپی اگر را کتنا شرک گرما هر دولتان صفره şey beklemiyoruz. Yani daha önce de bu tür gerilimler oldu. برای آنها جیگرک آلوزی نوها چه دبون دل نوراست سال هفته آن دو هر وها سال نو ششان ل اگه چه بو ل کارداخ چه بو ده هفته و چهاران دا شهر قبرسه بو و ل دی ساجی شرک مازن نابینا ترکیه و یونان دا چه نبو و ده نابرا ترکیه و یونان دا لدریا سپی وکه نشاندان هزاخواه هیا و لسر وان ساحین دریایی کار دکن لعویه که ببه وکه برسفدانه که لشکری از بار ناکم که چه ببه لور اگر که وها مروف دکاری ببیجید که صفر و خویانه که بله برز و بخوشی گوت یعنی یک جب پرسکریکن دم دریش ین دنابرا ترکیه و یونانستان ده براستی اف مثلا دریایا سپی سروریا لسر آوه سینورین وان ین دریایی چنه لی گلکی دریش بو یعنی صدمین دریش بو ناوه پرسکریکه فاکترین سیاستا نافخویی یا ترکیه نه یان آدر و یا دهیله اف پرسکریک وها بردوام و دم دریش به Anladım. İkisi birden. Her dö behevran az dikar Musa bers ve bidim jibuna siyaset ana xwayi und zanın ku astangiyen Erdoğan hene hem aburi başnine و hem reje bekari bilinde und zanın ku bandura korona el hem walatan hem navçeyan haya her waha bahsaj dastana dengan haya jibuna Erdoğan de heman demeda لوردا دخوازید که وان هستن نتو پرستی خورد بکه و باله بکشینه در و هر بعد رهن داوی که هیا لی پیوستن وی که جی قبول بکن که ترکیه اگر او همو تشینه بن لنوخوی که لحف کرن و ریکفتنه که اسلامی و نتو پرست نه ویوالاتی بره و دبو و دریای اسپیار روش خلاص جی نه تکوشینه که بره و دبنو و لوی نافچه
لوی نوچه ترکیه که کو تنه هاتیه هشتن و هاتیه تجرید کردن و اوا به سر خواهد چه بویه جبر که نکاری بو که دیپلوماسیه که باش بره و به پولیتیکا که ریکو پیک آنا خواه پیره و بکه لو مانجی وان تنگاوی خواه حول دده که به بکارانین هزا لشکری در باز بکه هون دزانن که دکوونه شوپیا ترکیه ده هزا لشکری خواهدی جه که گرینگه و به بکارانین امورین خواهین لشکری که وکل دریا سپی کشتین خواهین شر ده نشاندان لدریا رش هزا خواه اسمانی و یا دریا نشانده و دخوازه خواه بگین آرمانجا خواه گهانده آستا که آن آرمانجا جی بله برز ایروژ جیمز جفری جی و سردانا انقره بکه و وره ترکیه دبکو یک جه دوسیاین گوتو بیجه هر مسئله دریای سپیبه یعنی انترسا امریکا بو و پرسکره که چند است خوازم و بزانبم Doğu Akdeniz konusu Amerika için önemlidir. مجارا دریای سپیش با امریکای گرینگ و لوار لیبیا و مصر و نوچندن داجه و گرینگ جبر کو جه که کو چفکانین خوازایی لینو اگر زب زیدج نبه هنک نزیکی کانال سویشه و گاز روشلات ناوی جورا در باز بود چه اروپا و جهندن و جه اروپای جی لأوروبا جیت خرج کردن و لورجی کلوپل تن روشلات ناوین و نافچه اندن لوراجی نافچه کی گله گرینگ و آمریکا جی گرینگی دور. دور دا رولا جیمز جفری ده زیادتر ده چارچوبه سوریه ده با دربار دریا سپیده و تن بشه که گوتو بیجت وان لسر هنده به لبل دراستی ده جفری جبونا گوتو بیش کردن دوسیای سوریه لترکیه و وره ترکیه و باخوه. بله برز ازگل هوند نویسه که خود دبیشن لدریای سپی هفسنگی دنگه که هزان هبو اف 5 سال بو او دنگه او هفسنگی دهات پاراستن ترکیه نها او هفسنگی تک دایه و زیان آوه که با ترکیه چه بگلو؟ Evet yani bir denge var. بله بالانسک هبو ترکیه هنکی نزدیک اسرائیل بو یکی تی اروپا جی نزدیک یونانستان و قبرس بو بالانسک و صاحبو ترکیه جی پیوندی خوین لگل اسرائیل خراب کرو کو پشتی کو پیوندی خوین لگل مصر جی قد کرو خاطه کل ایش شو شر سوریه کر و دم اسرائیل و مصر و یونانستان و قبرس و کار بونکو نزدیک هفدو ببنو لوراجی لدیجی ترکیه بو به توازنیه که مازن جوخایا که ترکیه جی دیگه اوه و به بالانسیا که هیا دخوازید که به هزار لشکری و به کار آنینا هزار لشکری دخوازید که والاتی داگره و ده انجام وی که دجی و آلوزی زیده تر بون هلبت یونانستان و قبرس روم اف در فرد باش بکار آنین لورا لگل اسرائیل و مصر جی پیوندین خواه خورتر کرن و هبشین جیوپولیتیک انجام دان و هر وها آمریکا کشان جمع خواه و یکیتی اروپا کشان جمع خواه بو هزکه مازن لوی نوچه که آمریکا یکیتی اروپا و اسرائیل و مصر و قبرس روم و هر وها عربستان و سعودی و امارات جی که پشتوانیوان کرن ترکیه گلک بتنه ما نه هنگه ترکیه دخوازید که وی تنه بو نخواب بشکینه و هند زانن که ریکرتنه که سینوردار کرنا نافچین دریای هات امضا کرن هزین خواشان و رو پشتوانی تکنیکی و چکان تیده کرن ده انجام وی که دجی پولیتیکا در ویا ترکیه زیده هات میلیتاریزه کرن کنه ها ترکیه لعراق و سوریه و دریای روشلات آسپی و لعگه ایجی بو دولت اگه که هزاخواه لشکری بکارتینه و دناف خواه دجی دخوازید که نتو پرستی خورد بکن داویه ده برز هون چاره سریه که چاوا دبینن جبوی وی پرسکره که مروف دکاره چه پیشبینی بکه یعنی یکی تی اروپا وصا خویایه که برنگه کیش رنگان به لهر دو آلی به هفرته کهون دیالوگ و پیوندیان لی و هفسنگیه که چاوا چه ببه بدیتناوه
Avrupa Birliği bu sorunu çözemez, çözemiyor. Yekîtiya Avrupayê nikare vê pirsgirêkê çareser bike û ji xwe nedikarî bû. Jî wê tenê dixwaze weke navbengkarekê di nava vê dosyayê de cih bigire û niha jî weke welatekî weke Almanya ku endamekî Yekîtiya Avrupayê û her wiha serokê demkî wê yekîtiyê ye û li gel Yekîtiya Avrupayê wisa gotin ku laliyekî de gotin ku ew piştevaniyê li Yunanistanê dikin ku ew qas piştevaniyê jî lê bikin wê demê derfetê navbengkariyê jî namîne. Ji xwe Merkel jî ji Erdogan rica kir ku tenê weke ragihandina hişyariya ji bûna hêzên deryayê rojek hate paş xistin û lewra jî li gel Yunanistanê jî li gel Misrê rêkeftin îmza kir û Yekîtiya Avrupayê nikare vê pirsgirêkê çareser bike û ji demê derbasbûyî heya niha yani kuvveta ku bikare be çareser bike ki Amerika çareser dike. Ya asıl olan bu ya rastî kendilerinin çözmesi. Ya rastî ew ku ev welat bixwe çareser bikin tiştekê ku nê çareserkirin jî nîne. Ji xwe Tirkiye li derya spî gaza siruştî jî nabîne û derfetê xwe derxistinê jî tune ye. Di rastiyê de ev hemû pirsgirêk dikarin bêne çareserkirin. Ez dibêjim ku destgirtin û bê watene aloziyeke bê mena heye û her wiha hinek radibin manûran encam didin yêdî pê hevdû radibin manûran encam didin. Tiştên wisa hene li vir tiştek wê dernekeve hûn dizanin ku di navbera Tirkiye û Yunanistanê de li wê derya Egê bi berdewamî li seha esmanî alozî hene şer û balafirên şer didine pê hevdû hûn dizanin ku li derya spî ji wê keştiyên şer bidin pê hevdû bera hevdû bidin wê tu sûdek negîne taliyekê lê tu kesek ji wê sûdekê mezin ji wer negire. gelekî spas bi rêz Profesor Dr. İlhan Özgel akademisyen û pisporê pêwendiyên navdewletî ji Enqerê mêvanê me bû zor spas bo wî ku dema xwe dame